Shosho guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm still Boy Taylor DJ. So namhlanje nje ngijabule kakhulu because ngifuna ukwenza album review yensizwa kaNongoma laphana. So lensizwa ngiqale ukuyazi last year umfoka Silwane mayikhipha album khona iEP kade ikhishwa Enzo laphana. So bekade khona ingoma kayenzile nomjito kaNongoma ubizwe ngo I Make Soul. So khona ingoma bebeyenzile esike wamshelana umfazi womuntu kanjalo. So mase ngizwe leyo ngoma ngiyanganika isikhathi ngihamba ngomsesha lo mjita ku YouTube ngambheka ukuthi ubalo because angizowushuna kahamba ngawo because isound yakhe ngathi nomaskandi afro pop but still uphinde sebenzisa ama element edrill ephinde bene hip hop iningi intenzakala album yakhe. So bengivele ngi-interested ukuthi ngizwe ukuthi yintini azoyideliver lo mjita mekhipha album. So i-album iphumile ke nje inensuku eziwu10 iphumile ibizwa ngedleke. Idleke siyazi le ndawo la kuhlala khona inyoni la hlala khona. So idleke nje indawo ene-comfort kulabantu abayinyoni. So ngizozama nje ukuthi ngidonse ingoma engizizwe laphana ezingithintile because ithanda ukuhluka kakhulu ine-drill ezinye ingoma zina ubujazz nyana. So ngifuna uqala nje ngengoma oqale ngizwile ethi uzamcolo. So leyo ngoma ngithemba ngilalela leyo inane element amapiano yona. So I think nje umjita uzama ukuphusha uthe balance yonke sound yakhe but album yakhe overall moyilalela ngathi ushuni because nami style sakhe is different kakhulu. Ikhona enye ingoma kayenze noAnzo laphana ibizwe ukuthi ekhaya. Siyazi kumfana Silwane ke magijinywa ngoshuni ayibakhuphuka kakhulu leyo ngoma. So nje bothi umuntu mhlawumbe usanda uthola isikhathi sakhe uwanika ulalela album I think leyo ngoma mele uyidlale uyifine ku repeats because iyashaya kakhulu. But ikhona enye ingoma ethi ikhemu laphana uhamba nomunye umculo amaskandi ngimthanda kakhulu ubizwa ngoDuma kahle abamazi kahle bambiza ikhehla lase rank. So ikhehla lase rank laphana ke makuziwa kuye ngasepening ngasekubhaleni umjita lo unzima kakhulu. So khona ngoba bayenze laphana ikhemu la ikhuluma ngendaba zokudlisa umuntu lapho umuntu othandana naye mhlawumbe ukuthi umdlise ubhusele lo thandoleni ukuthi no into ethi ikhemu iyasebenza ngokusebenza mabesho but bathi into yesikhashana. So uzama ukhuza lo mhlola. So yenye ingoma laphana engihlaka umxhola mangilalela album le enengoma eziningi ezimnandi. Ikhona enye ingoma ethi ngizokwazisa le I think labantu abawusisi mhlawumbe abasanda uqala emjolweni lapha babona umjita mawuthi uyakufila ngempela ethi uzokwazisa ekhaya into eba special kakhulu. So ngithema ngizwa leyo hasho ukuthi I know le and ithe kuba slow jam ithe kuba slowly kona ingathi iR&B. So yenye ingoma na abantu I think bazoyithokoza abantu abazonika isikhathi belalele lo msebenzi wale ndoda because umsebenzi wale ngoma kahle zimnandi zonke ingoma but ngizo highlight lezi engizwile nami engithandile. Ikhona nenye ingoma ethi uJehova laphana ikhuluma nje ngabantu bomama indlela abathi urela emkhulekweni ngoba impilo inzima ziningi izinto ezenzakala ngaphandle but singakhulu ukuthi inkosi ikhona. So I think ingoma enkulu nje leyo esingayidlala ngolesine lo mama nje. So leyo ngoma ngienjoyile. Bese kuba yenye ingoma ethi nginamandla laphana ikhuluma ukuthi idlozi lakhe linamandla limbeka kule position akuyona manje. So nje ialbum ngilalelile and ngilo ngirepeater because ngiqala ukulalela mhlawumbe nami from Friday ngilo ngirepeater because i-catch ngaleyo ndlela but ifuna ngathi ungawumuntu onayo leyo ndlebe yomculo because ayinazo lezi ngoma evele zithi but ikhona le ngoma kade iphuma eqala kade isingile ebizwa ngephinifa. Leyo ngoma leyo I think esivele wa breakela ama record because even ma streams ayina before ibe ne video ama numbers akhuluma ukuthi awujonga bihamba ngenye indlela. So leyo ngoma ngithe masengizwe masengilela ne-album ngayibona ukuthi okay iyafitha because yona ke i-drill straight beat yakhona but umjito rapper ngale sound yakhe and nama element amaskandi laphana iphinde ikhala intambo. So nje ngiba excited kakhulu mina as umuntu oyi-creative mangizo umuntu omixa ama-genres amaningi kanje. So I think nje album mina ngayirate nginikeza u9 out of 10. So nje ngi-enjoy kakhulu. So mhlawumbe abanye abafuna ukumcheck I Make Soul ukhona lapha ku YouTube uzwele wena i-album leyo. So nje nambe ngithi rate so Speaker Now because I feel ngathi omunye umjita odinga ipush eningi especially for ama-record label amakhulu mhlawumbe la abo-Universal abosoni yena umuntu okumele ephushe le because indlela akaphusha ngayo no hayi usebonakalile umjita. So i-album yakhe I think izohamba. So Speaker Now sekhona ku Facebook Speaker Now ku Twitter @Speaker Now Instagram Speaker Now ku TikTok c.speaker now we out.